masih keluar 20 decibel ke Cunning Rilo. Prabjenten ladak 100 strike. Kita kejesul yang ikut decibel ke Cunning Rilo ladak keluar ikan situ itu ke Cunning Rilo. Cunning Rilo thorlo dan itu kan. Ate celuk sedang sih ke dulu petang itu malam so pancot to. Ate non lang nang itu minci pedong ke ngasih ya potem ke. Ada tang lo masih ngitung dame non bang ini lo. Bang ini lo betul dame nang itu kado kalau ledak. Bang terlega mahar ya bunun. Cepat lepeda. Lapi, insam jen balai pencetson na lapi. Cunning Rilo thorlo kode injur pat. Apuran turun atau mana ladak keluar ke kan jadi pasti lepas sudah kita boleh lepas Cunning Rilo kau dong hah mau pensil lah nanti cakap lah nilihin tenta isi ke Cunning Rilo alam thesi nili radafan pacini po ahawar tin pen hawaring korat truk asong yapu tumanta nili ke Cunning Rilo thesi pacini po nili labang so cuce junjelong akacisong nilum bang sirke bang pen